Bismillahirrahmanirrahim. Cuma күннің фазилеті. Cuma күн бұл күндердің ең сұлтаны. Cuma күні бұл жақсылықтың, ибадаттың, дуа қыла тұрған күн. Cuma күні қайсыл инсан атайын Cuma үшін жуынып, тазаланып, атырын севініп, үйінен Cumаға ниет қылып, жүйе шығатырған болса, Аллаху Субхану ва Тааля ошол инсандын ар бир кадамыга Алла Таала сооп жазат. Ошол инсандын ар бир койгон кадамыга Алла Таала күнөөлөрүн кечирет. Ошол инсандын ар бир койгон кадамыга Аллаху Субхану ва Тааля анын кыямат күнү даражасын бийик кылат бир туугандар. Ошол үчүн сиз менен биз Жуманы жакшы амалдар менен, сооп иштер менен өткөнгө аракет кылайлы. Анан Жума күнү сиз менен биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга көп салават айтайлы. Кайсыл инсан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаватты көп айта турган болсо, ошол инсан айткан салаватты периштелер пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга алып барып жеткирет тугандар. Ошого сиз менен биз ар дайым тилибизди пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу менен нымдап турайлы. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад же болбосо саллаллаху алейхи ва саллам жеңил салаваттар.